Ajmaz, da pogledamo tvoje oko pod mikroskopom? Hajde da tvoje malo analiziramo. Hajde, Ajmaz, usput ćemo vidjeti šta je to što te stalno uspavljuje. Ne može. Uhoćeni smo! Šefkat, budi tiha. U redu. Šta ćemo promatrati? Evo ovo. A, kako je samo divno! A zašto se skrivamo? Kako je samo lijepo! Ovo je poput nekog čuda. Da, Ruja, možeš li mi dati to krilo? zašto? Šta ćeš raditi s njim? Toliko je lijepo da ću ga čuvati do kraja života. Šta je se ovdje desilo? Pa, ja moram da idem. Stani malo. U redu. Šta se desilo? Mikroskop se slomio. To vidim, ali kako se to desilo? Ko je to učinio? ja sam to uradila, izvinjavam se. Da, ona je to uradila. Ruja, ne budi tužna. Samo ste trebali tražiti dozvolu. Šta se sad njoj desilo? Šta je bilo, Šefkat? Zašto plačeš? Da li si tužna zbog mikroskopa? Ne budi tužna. Ne brini se, popravit ćemo ga. Bože dragi, pa šta je bilo? Profesore, mislim da znam pravi razlog. Ona je tužna zbog leptirovog krila. Bilo je tako lijepo. Htjela sam da zauvijek čuvati kraj sebe. Aha, sad razumijem. Ajmaze, možeš li otvoriti prozor? Otvorio sam. Pogledajte sada, djeco. Kako su samo lijepi. Stiglo je proljeće, djeco, i naš gospodar kao svakog proljeća stvara mnogo leptira ukrašenih raznim bojama. Vau! Šefkat, nema potrebe da tuguješ. Ne trebamo skrivati ljepote. Naše okruženje je puno njih. Svakog dana rađaju nove. Neke odlaze, a neke dolaze. Naš gospodar stalno stvara ljepote. Dobro, profesore. Ne dolazi! Molim te, ne dolazi! Ja se bojim leptira! Majko! Molim vas, lajkajte i subscribeujte se na kanal. Hvala vam puno!